Badwam TV, Badwam Jumedi so health tips. Now what you mu ye kasafa menstrual disorder ho. Adwoda na ya hyase ebnada. Ene wuko ye toso na ya hwede de sa menstrual disorder no eba. Fi so tie dog kasa no mu a. Ka ya de ye simple anyame asiesie ne kama. Nti de pa na esi. Ebe ma ubenya bosumi we 2 months na ma. Wayase be yo ya sa chesa wodwen ho awonti ase. Ene ye ba be hwe courses no. Fasidama endpoint Homeopathic clinic. On mother woman, Mr. Yarabia, how I drink for doctor, or Bejoso, or Meso Compo, Besafro, into Umpe without petty, for personal doctor, then any name common. Now, she, woman who can a fat menstrual disorder, no, emo, Dr. Dubati, and Mwakaba. That's it. You a normal a cofa a dear a friend is menstrual disorder. Said is it no. Now, training I didn't come out for, or baby or Bosme Besson, no one menses, or baby or menses Ubena. So mo je tu no clot ni na mu obi so de mayi obi so de be ba na ketwa bi obi so de na se de nsuo e na ye de afere mu obi so menses ne be ba na ya se ewe no obi so de be ba na akoye ohawo ne bofono no wontimi nko private na fuye kutu obi fefe obi ko ntimi ni di e na ye be ka na se menstrual disorder no nti that those are the types of menstrual disorders I have ma the normal kofa sa wo hawo yi bai at the first na kofa ba e hormonal conditions. Your baby hormonal imbalances. And normal regulatory oba menses no e hormones, hypothalamus, progesterone, estrogen. San ma we mu nyina na ka ho e regulatory oba menses tam oba benya tam oba betukosua tam ani koso oba tukosua ni nyina hormones na regulate. Na obi wo hana ne hormones no na imbalance. Okay. Na imbalance ni nti no bonso sa oba no obi menses timeteko. Obi wo hana ya sitimi ya ne ya. Obi de no so enam se balance ni ntino menses ne beba na aye wo haw kese na ote yawo bebre o wontimi enya ne nan na afuye kupu ne nkoba nyina no eno so eye saade na eba obi so wo ha na ne de ba no ye structural defects yade bi na de saade na eba eno to obi wo ha bo se obi wo ha na awodie mu ensuo gina oba bi wa na awodie na ensuo gina mu te ensuo gina mu no saa oba no ebenya medical obonso obi wo ha ne menses na makura na obi de beba so beba ni boom obi wo kwa na fibroid e na de ne de na eba nti obi wo fibroid no depend on the type of fibroid obi wo abon se moja na eba moja ni tuno banododo because fibroid no compress the internal lining no e wona wodi na fibroid no there's a compression and no be ma oba no moja etu no obi so wo na de na ma ne menses ma no ovarian cyst mo nsu abegya ni kosua na ho nti oba ne bo me fa na mense be ba na ne bo fono no tetentasuo na ya se ne kupu obu ha be bo so miensa na ne mense se mai ofilese wonyem susu na nyinsan bi ani ho eno no eye medical condition na de ba obi susu de ba na ye bibi e fa ne se PCOS polycystic ovarian syndrome hormonal and hormonal condition no so bo nse oba bi o wa eno nti no na oba no se bi obi o kwa na mense ne mba obi so wa be ba mpokura no a yawo be go through no eno so na akwakoye ohaw bi this amasa oba no so obi so okra no so a na bibi efe ne se PID pelvic inflammatory diseases and de ne de eno so infections and obi hawa wo go through no infection bi na wanya and infection am across huhuriye and this ade we so de ba and nti obi bebo hwemu no na yade bi and na masa oba no go through some menstrual disorder or yawo no a go through moja na yetu oba no menses na emma no bo so obi wo na yade bi na se akire na de saade no eba so ho enti e ka se the causes no a basically no hormonal conditions ana se obi wo a obi kwa na akwa genetics obi wo na busua mu obi wo a menses no omunya na ntem obi ru abusua mu no menses no omo problem with it nti boza abusua bi wo mu a awo ye problem obi awo kese kora 1 and 2 otimi wo kese so ho nti we mu nyina koye ohawa etimi de ba endpoint Homeopathic clinic yade bi ha obia se wo menstrual disorder bia oba clinic ha scan no kwa free lab no ye 300 cedis ena be ma wodun so be ma mu ye oya emu hyehye wodun so emu apam bi no wodun so tentem scan no free lab no 300 cedis yade bi ha obia stroke ho hyehye obi ne nam honam duanim honam dududu ho femfem ko achi wachiri nkase ne honam nyina ya oya endpoint na so wode ba fe number yi so 0244 86 70
68 0244 86 70 68. Dr. Duboten yada say ochana sabri wadaro masaka ye ho ebiem endpoint homeopathic clinic wadaro ma ene edisa nkomwe ochana nkwa nwode wo ho a ebesehia yada say yabo akwa ba enanso biem Adom TV Badwam Jumadie no so yada se pa migiri yese usuade wo follow the health tips no yade eba no menstrual disorder channel so na so yo ba nko ade de ekeken so wo mu how bia dia wo fre Dr. Bejo so channel so Jumadie etime de brew a endpoint homeopathic clinic won madaroma na yitumi de eba ti fre endpoint was 0244 867068 0244 867068 and 0274 234321. Sheshe womo was printers and crying Kumasi Kronoma Buenhia ewa Angel Educational Complex nechi takrade ye Anaji Estate Tema Committee 22 Techiman eye hensa ena esiama enzema eho endpoint womo branches na makache wo ye free prostate scanning ena free female fertility scanning so nti emfe ani kire endpoints sisi e ochna ebreko ya wadaroma na wakan ye ho na fe ya toa ye nkomo no so medi afia amankwa tama